Bismillahirrahmanirrahim. Mun maraja dzakar nika. Al-babur rabi'u wa thalathuna wal mi'ah. Bab 134 fi ghilazidz dzakar dalam maraja dzakar. Nika banyak kula oning maknana. Karo nika ni si oning ni. Li ghilazidz dzakar kangkui maraja dzakar tebal, rajang, berotot, keras. Ta'khudhu minal alaki qadron makluman. Sampian muntut lenta wa tulqihi fi zujajatin. Saba dalam kaca. Muntut lenta sanapa mikhi sanapa ekor. Terus saba dalam putol. Wa tadfanuha fi zablil harri. Pas pendem dalam gelanon latong asape sianga. Latong asape. Wahidan wa ishrina yauman salekorare hatta yaswira duhnan sampai lenta sebedalam putol nika teti minyak salekorare biti ilum latong teti minyak carana fa idza arata isti'malahu maka nalika ngarepake sampean dak ngangkui minyak lenta nika faddahin atau fadhan ki wallahu a'lam lo ning macana dzakaroka maka oleh saki minyak nika dzakara sampean fa innahu yakburu maka dzakara sampean nika rajuh wa yaglidhu ban tebel rajuh tebel wa yatulu lanceng aduh rajuh tebel lanceng sengak nika benilar beraso nika siluman nika eta pae lenta. Faida aradta an taruddahu ila halihil awwali faghsilhu bima ilai nabi. Tetimun lai tapai minyak lenta raja tebal lanceng. Faida aradta maka nalika ngarepake sampean an taruddahu dak sopaja mabali sampean dak dzakar ila halihil awwali dak kabadana dzakar saya awal. Teroi pakai ni boleh, teroi pa asli ya boleh. Faghsilhu maka masonna sampean basuh dzakar nika bima ilinab kalaban air anggur fa innahu ya'udu kama kana awwala marratin maka sampun ai saya rabai anggur nika bisa abalih ka awal pole wa hadza sahihun nika sahih mujarrab terbukti intahe pola bade senyoba mantera manfaate